Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, itu ada tumpukan kerikil. Wadidaw, mantul. Coba kita lihat teman-teman. Wadidaw. Wih, lihat. Wadidaw. Ini sepertinya ada ondel-ondel Bu Dokter. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Ini ada ondel-ondel Pak Jarwo. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel Pak Kumis. Wow, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Bu Polisi. Wow, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, ini ada ondel-ondel si muka seram. Wow, mantul sekali. Wadidaw, ini ada lagi. Coba kita lihat. Wadidaw, wadidaw. Wih. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Bu Cantik. Wih, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel si Kumis. Wow, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Polisi. Wih, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel si bibir merah. Wih, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Dokter. Wow, mantul. Wih, keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw, lihat teman-teman tuh. Wih, mantul. Wih, ini ada Upin dan Ipin. Wow, keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Coba kita cari lagi. Wadidaw. Wadidaw, lihat teman-teman tuh. Wih, itu ada ondel-ondel pocong. Dan siapa ini? Wow, ini sapi yang suka berjoget. Wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel pocong berwarna putih. Wih, mantul. Ini ada ondel pocong berwarna pink. Wow, keren sekali. Wadidaw, ini ada ondel pocong berwarna oranye. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Kita carilah. Wadidaw, lihat teman-teman tuh. Wiu, mantul. Wow, ini ternyata dia ini ondel-ondel Pak Polisi dan Bu Polisi. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Kita taruh dulu di sini. Sekarang kita mau mencari lagi. Wadidaw, wadidaw. Wih, lihat teman-teman tuh. Wih, ini ada permen Yupi Burger. Wow, mantul. Ada permen Yupi Burger. Ini ada permen Yupi Milimus. Wow, mantul sekali. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya.